ndabona hari umusore unyumve neza mama yari amaze suvuga izina rye ushaka kuba ari uyo mundi cyangwa se undi amaze gukorana nawe ibijyanye n'urukundo afata ikariso yawe ayisha mu kanwa ke arakanja gutya arangije shira hasi arangije shira hasi Imana irambwiye nyuma y'iyo mirimo yose kuko waje kufunguka no kugirirwa neza n'ubumana Imana yo mu ijuru igiye kugutabara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukuri n'imbore mu izina rya Yesu. Igiye kubohora amaboko yawe kugira ngo benshi bamenye ko hari Imana yo mu ijuru ibaho. Amen. Kwani ndi kuvuga ibi ngibi? Kuki ndi kubona ibi ngibi? Nowe nasabye uruhushya. Swarumaye. Ye nta kibazo. Haraho tuziranye. Nshaka kubohoka nta kibazo mfite nshaka kubohoka. Haraho tuziranye. Haraho se wambwiye ibi bintu nza kubivuga ahantu kuri hari ku matemoignage ahantu ku social media yakuba agiye mu bapfumu bigende bindi kubwira. Naho. Imana igwa umugisha. Ungize neza. Uko ndi kukubona nubwa mbere ibintu mbibonye umutima agafata ikariso y'umukobwa akayirya yarangiza akayijugunya hasi. Madamu ugiye kujye my goodness my goodness my goodness my goodness my goodness ala poshi pradosa Mana ndasenga mu izina rya Yesu. Uyu mugabo ndirukana imbaraga hejuru yiwe. Uyu waramutse akoze ibingi bakohereza inzoka mu buzima bw'uyu mwana w'umukobwa. Ndabwiye wanzoka we Francina umurimo murekure. Umva kuntu bigiye guhumekera muri wowe. Rimwe bikurekure uyu munsi. Ndategeka niki abohoke. Murabona? Murabona? Boka toka jina la Yesu Kristo Nazareti. Name of the Lord Jesus. Ndabibwiye ngo Francine agusohokemo reka labadosh riba baba shoka shaka utereka telefone yawe mukore deliverance cyangwa mbireke mu deliver abantu barambye ngo nyikureho live ngaho muramuke tuzasubira gutaha. Msaidie baba. Msaidie. Tumufashe cyangwa nigendere. Tumufashe. Mfashe. Ngaho mungandireho uturoza at me following ino pano
ifollowing ino ni pano nshasha yacu ifollowing in the name of Jesus. Follow. No yicare hamwe mufashe. Yarahemukiwe pe, yarahemukiwe. Ngi yaje gute? Warahemukiwe. Shaka nk'ikibase, ikidobo, cyangwa fata uwo mwenda wawe ushire uyo wundi. Iyo n'umwenda wawe hari ikibazo? Shaka nk'icyenda cyangwa ugisume kuko bigiye kugusohokamo. Maze iminsi mbona abantu banyandikira pastor waje kuri TikTok gato ukadusengera, dore naje n'izina rya Yesu. Ngiye kugusengera mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mwana w'umukobwa barashaka ko amabere yiwe azajya ajyamo ibintu akajya avamo amashira. Arangije shira hasi. Imana irambwiye nyuma y'iyo mirimo yose, kuko waje kufunguka no kugirirwa neza n'ubumana, Imana yo mu ijuru igiye kugutabara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukuri n'imbore mu izina rya Yesu. Igiye kubohora amaboko yawe kugira ngo benshi bamenye ko hari Imana yo mu ijuru ibaho. Amen. Kubera iki ndi kuvuga ibi ngibi? Kuki ndi kubona ibi ngibi? Niwe nasabye uruhushya? So warumaye? Ye nta kibazo. Hari aho tuziranye? Nshaka kubohoka, nta kibazo mfite, nshaka kubohoka. Hari aho tuziranye? Hari aho se wambwiye ibi bintu nza kubivuga ahantu hari ku matemoignage ahantu ku masocial media yawe ko wagiye mu bapfumu bigenda bindi kubwira? Naho. Imana ibo umugisha. Ungize neza. Uko ndi kukubona nubwa mbere ibintu mbibonye, umutima agafata ikariso y'umukobwa akayirya yarangiza akayijugunya hasi. Madamu ugiye kujye, my goodness, my goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Alaposhi pradosa. Mana ndasenga mu izina rya Yesu. Uyu mugabo ndirukana imbaraga hejuru yiwe. Uyu waramutse akoze ibingi bakohereza inzoka mu buzima bw'uyu mwana w'umukobwa. Ndabwiye wanzoka we, Francina umurimo murekure. Umva kuntu bigiye guhumekera muri wowe. Rimwe bikurekure uyu munsi. Ndategeka niki abohoke. Murabona? Murabona? Boka toka jina la Yesu Kristo Nazareti. Name of the Lord Jesus. Ndabibwiye ngo
Francine karame agusohokemo reka labadosh ribababashoka shaka utereka telefone yawe mukore deliverance cyangwa mbireke mudelivre abantu barambye ngo nyikureho live ngaho muramuke tuzasubira no gutaha hapana msaidie baba msaidie tumufashe cyangwa nigendere tumufashe mfashe mufashe ngaho mungandireho uturoza at me following ino pano following ino ni pano shasha yacu following in the name of Jesus follow no yicare hamwe mufashe yarahemukiwe pe yarahemukiwe ngi yaje gute warahemukiwe shaka nk'ikibase ikidobo cyangwa fata uwo mwenda wawe ushire uyo wundi iyo ni umwenda wawe hari ikibazo shaka nk'icyenda cyangwa igisume kuko bigiye kugusohokamo maze iminsi mbona abantu banyandikira pastor waje kuri TikTok gato ukadusengera dore naje mu izina rya Yesu ngiye kugusengera mu izina rya Yesu amen uyu mwana w'umukobwa barashaka ko amabere yiwe azajya ajyamo ibintu akajya avamo amashira